nyansa bisa kwanta bisa nyansa bua kwa nyansa buntuma kenta woswa Omanfo free ye mra. Omanfo free ye mra. 1978 men's boutique and traditional wear. Ena efri. Nananom ahemfo. Nananom ahema. Nananom achiame obi a wukodi hene. Anase akonfompo. Se woba 1978 men's boutique a eye kente. Nananom entoma yetutu eguso edeko eye. De eya agefro kente papa bi ediko dwabo ase. Ope ahenema. Ope frugu. Ope niche. Ope chachao anasa ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo befra kente papa bia wo betu aguso de a eye 1978 men's boutique location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni emedidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso Beposo my hene okucheso bemaba na boma kwabi a wotoso nai Beposo my hema nana abna chewa odikai nana no matina nkonya Omani mumpenimfo ekuni ni etitiri wani ntina yahia mu wa ha mema yanyina ya ho ajo mediane anyensam wesani ekusika from pama apew impenyini se ye wucha wo mpenyini kasa wunyan kama frade se mijina ha na eye oba penyini abrewatia Beposo mahema nana bna chewa odikai yenyane sanema ewo beposo ha ma natina konyaso infie parapale edio kru enie nana yasi wutirin kwa bro odawro tonton sansai akusika meshishadie mweda na mibo nana abapa enapa batampa batankesie yafnura basa yirifiado yewom nyansa tresia denkum konso nyansa bisa kwanta bisa nyansa bua kwa nyansa buntuma kenta woswa Beposo mayema nana bna chewa wutirin kwa son wutirin kwa bru she enkani ya wachra mama nasia tumpan phantom from Penton to WhatsApp rewaja medudu prempen su wafo na chamentin fia mantra no swaduru si chimfu atia dampare atwa mansanse wodudu abribie Dasuswa wadia mansantu awampa mujena ne wampa yensemo obani monyamfanya ni monyamonyira bedwamo batampa penyina wantina fie maseduamfo penyina wa mavase ya kwasi penyina wanti abansosem yesi penyina wachia ejo penyina wantina fie mama franya nanka nenkampese yebuna frana nkarefo amusanenhia abahema Beposo mahema kokosom rangu kokose sieba pabrom fafefa wo bosisita nana bna chewa wodikai enna yeni frishia duokro anona meshaye impenyine se abua patupre wasi wo wonima menindie wonim mesha sichi mesha mfuatie mesha dampare eno moseshe nana hema nana bna chewa wodikai infishia porepore duokro omosanna nanom anyam from swada eso muyiwo esa Beposo mahema one more man nese ahinie yanto ahinie yanto ahinie yanfama ahinie yansra ahinie yamonitunso ahinie yifrutitio ahinie yifrutete wadomankoma nana brachewa wama yanu nese no kwasem etrewa wakotojo nsuache
Nanayema, Beposo man say, Enkruma yebedia urusia wankwamuno. Na wonim di anchene aka kire ye. Na hema nyansani nyansabuakwa. Obapa esiemra wo sori anopa hema tia eso samwani fifra prepa dia nebra fra komana ne ma. Na hema nyansani Obapa yasiti brekasi anititeja. Esata fraboto. Enyame wanwase wasonani. Asona wapem kwa de shekonkra. Aso ketu aso wedare. Asona ba womprekwa. Wopre de jiade. Wana wunkonso ngwo bia hinamo. Sabenso hini kuntunku de chie. She, mi bisa ya no mo se she. Bani mpuntu odia. Na hemana maunu ne se. Shebuo mukura wo bepa yeja. Apre abrabe posomai. Meshaye, wa mo se yakase na hema. Impuntu odabra wukwe honwo. Ose she, mena matra premono so. Anom tawa. Yamfa kwada menyimi ho. Yakase, beposomai hema. Nana bnachewa. Ehoye ja waseshe mikoturo banchenya eja nenim yakase hoye nsua waseshe taburu se woni nsua se a wanto drawa yaseshe wasime kukodrufo wama yahunu na se enya wanwa asrewa obenyina yakuropono osiwa na nebo eja enya ya wanwa asa nana mo sheye infrinsia dunsia pe ani ade utra konya kasia so asa beposo man hema wama yahunu na se ya dom wasaye watu media boda dia so ya mawa kuma watu media butu dia beposo man say no kwasem woye anomata trafo tentemfo ya nam wo so kwaseda anoma kwade abrasia ma wutua wonsam mojabumbo anoma kware pawa yase wakura beposo man ewa wontaban kesia so o mo se wa akokọ batampa ubutu o maso yase wa akokọ nchiwa wushan akokọ hwedie nkosu ya nwod yase wonimu nyiyimu beposo man hema wama yahunu ne se asante sem ene na hiniesem ehia webru beposo hema na abna chewa beposo man asante man yase wutiri nkwa yase no kwasem dua kontonchi dua tentina wama kontromfia hunu duam yase no kwasem kontromfia wopam kwaso a wonem ni awopam yase no kwasem wa kwa yebretuo wa doresrade infudie ni nuaba beposo maheme obenyansani ni monyamfo ntro wa wansi dome jantumi huri nana bna chewa yase wa mahini ayefe aya kono wo efe na wo akono sinisi bontini bisie anyame wanwa sawa sonani asonafo amugina wa hofe akukodro nana frane wania nane waseshe memene kukodrufo nana bna chewa wodikai mena minia ene offense wa frane wa mema tuoto bare wasi anso wa minia bane ejoso hemana na ya asantoa wano ne ka mema shedom aso woda kuaji asante mai mini mama mrentimento mama ne anchene nana bna chewa nyansani ene wankasa wo ba wa ya wo hene aya friend se nana boma kwabi okuche suo nyansani wase we batampa we na pa we da susu amansanji watu pitra wa mene mpempem nka mawon nana se ono de woda chiridia mpambasa kwa mi ya dom toturobonso wo bonso ba wi ofra kuntukuni ade asa opagu ade che ya ba si anyina nchira anyini nyankoropo ase oyiwo ese neja enene na prekope oso ye ne bibia nana kwabi wase da si aburu wa hema wonkwaso ena beposo manyina se ene beposo man se ai se ya die nyina oya die ye yo bi die ye
ọba nyansani ọba nimonyamfo ọba kukodurufo ọba ansamu akwarebrompo ọba dahye wasahye mechre bindia kunwa mirikisiano ama darabua jemetata ọba nitia bobel watene tikeza sata fraboto nena sana nimtasa dobe na no fafa tse konjai homa si agumu ye fita satitrama Beposo mahema ana ne konwa twitasa dankum Beposo mahema ana nyanko pawashira na sase ama bi akamo ama enne yenya kunini etitru ewa Beposo mai nana yese wutrinkwa wankwaso Beposo mai se nyino babrewa nyini manyini mfro wankwaso okudonto manwesi medamwasi Nana Shami, a man for a buyer. Medayasi, Meda Beposo Mayas, a dry drumming, na Yababuame, I'm a dear FFA, Medayasipi, the Adiachian, now call Bonnie and Amanayasi. Yo, said ya Nana Abrachewa Esini. Osi asida enkoma twedi ambokwa me basayadom. Asida tosu bi enu nkoma Beposo man. Na tra nkonwa ahemafo nyina ne na dikrofo. Oda ono ani yafurumba na bo amakwabe okutwa so otoso nan. Ani ni nuanum nyina ase. Beposo man, Asante man, Ghana man oda obi bi ase. Baabi ofi bi firi ba ebia no. Nyame nsira obia kwa Nyankopon emfa no koduru asumbiem. Odwampo bi esi kroni mu a wase wadore sra. Panyini wontena fie ema aseduamfo. Blani pie firi mantam ba hin se pin. Enye nkwande wa na yesotro no wa. Ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu bi. Duanani wie klaman. Wo ye sofo kra wonye yie bi. Tonte ye no sa na ye fa. Nyansapo. Abone ntaka na mane yekese na ntakra abone de fanyina mkwatere kwa. Wada woro ma ntoma ye fe. Ni din de sayin. Ni din de Obama. Akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam Se fanfam ne honhon hia na America sa. Sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame.